Қайырлы күн, құрметті көрермен, құрметті өнер сүйер қауым. Бүгін Ақтөбеде ең ерекше күн. Бүгін ат аңызға айналған алтын адам, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, композиторлар одағының мүшесі, біздің қазақ камералық хорының негізін қалаушы Алагузов Тұрым Сайхудалланың 80 жас мерейтой баршамызға құтты болсын. Алтын бесік Ақтөбе талай өнер адамдарын дүниеге әкелген қасиетті мекен. Ал бүгінгі мерейтой иесі шын мәнінде дара тұлға. Біз мұндай асылдарымызбен мақтанамыз. Бізге Ақтөбе халқына ұстазымыз Тұрым ағайдың мерейтойын бірге тойлау зор мәртебе. Біз әрқашанда біргеміз. Добрый вечер, уважаемые актюбинцы, дорогие гости нашего города, ценители искусства, ценители музыки, ценители хорового творчества. Сегодня в нашем городе, в нашей области замечательный праздник. Мы празднуем день рождения нашего уважаемого маэстро, учителя, композитора, дирижера, человека, который внес огромный вклад в развитие хорового искусства в нашей стране и в нашей области, Турума Сагидуллиновича Алагузова. И я хотела бы под ваши аплодисменты бурные пригласить его сейчас на сцену. Спасибо. Я 62 года на сцене, с 18 лет. И выступал на разных сценах. Об этом я не буду рассказывать. В разных странах. Но поверьте мне, вот первый раз я по-настоящему волнуюсь. Может, потому что первый раз мне Всевышний подарил 80 лет. Вот. Я очень рад, что вы все пришли, уделили внимание. И, пользуясь возможностью, я хочу выразить огромную благодарность руководству филармонии, вышестоящим организациям управления культуры, городскому управлению культурой, всем тем, кто уделил моему имени внимание, моему творческому пути внимание. Огромное спасибо, чисто человеческое. Особую благодарность я хочу выразить и руководителю Казахского камерного хора, одному из лучших коллективов сейчас нашей страны, Ерболу Куспанову. Со мной вместе разделить вот эти счастливые моменты и помочь чисто творчески приехали мои коллеги младшие из Астаны, из Алматы. Но когда они выйдут, я отдельно про них пару слов скажу. А сейчас вот разрешите начать концерт, чтобы не утомлять вас. Құрманғазы Балбырауын, хорға өңдеген Тұрым Алагөзов. Жеке солистер Ахмет Жұбанов атындағы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің артистері Жалғас Болатұлы, Абат Узипов.
Абай, айттым сәлем қаламқас. Хорға өңдеген тұрым Алагөзов.
Тұрым Алагөзов, Әлия. Концертмейстер ерен еңбегі үшін медалінің иегері Дина Ниязова.
Лев Сивухин. Танец. Soggio. Alegres Pregonan. Pregonam dulces melodias, al plena noche, desde poesía. Pregonam dulces melodias, al plena noche, desde poesía.
Hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Oh, hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Pregonando dulces melodías, de noche, diciendo Mesías. Alegres pregonando dulces melodías, de noche, diciendo Mesías. Una hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Una hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Маэстро Турум Алагузов. Құрмет, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Дирижер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Маэстро Турум Алагузов. Концертмейстер Дина Ниязова. Я хочу вам сказать несколько слов об этом произведении и о последующем. Я не зря включил в этот праздничный, в принципе, торжественный день «Заманай». Вы наверняка все это слышали, эту песню в исполнении Рымбаевой, когда в 1989 году силами активистов, поднявших миллионный народ на земле Семипалатинской, остановили испытание ядерного вооружения. Я включил в эту программу с одной только целью. Обращаюсь большей частью к молодежи, потому что старшее поколение это знает, что вы знали, через какие испытания прошел наш народ. Это не только Голодомор. Начиная с истории 300-400-летней давности, отношение к населению Средней Азии и в частности казахам было особое. Это не политическое собрание, поэтому я не буду эту тему разрабатывать. 300 лет наш народ воевал с Джунгарми, с Каканским ханством. Потеряли большую часть своего населения, отстаивали ту землю, на которой вы живете. И в советское время тоже испытания хлебнули наши предки в полной мере. Это их гражданская война, где казахи стреляли в казахов, коммунисты белых, расстреливали баев. Был такой период. Это и Голодомор, где мы потеряли более 3 миллионов людей. Это и Великая Отечественная война, где наш народ участвовал и не посрамил поле битвы. Ни в одном источнике вы не найдете, чтобы казахские полки сдавались в плен. Не было такого. Вообще.
когда в то время целыми армиями сдавались другие народы. И сейчас непростые времена. Поэтому я просто обращаюсь с учетом своего возраста. Айналайын, жас балдар, еш уақытта өздеріңіз тарихын ұмытпаңыз. Вы живете в прекрасной стране. Не надо только, конечно, думать, что из-за кого-то. Нет, болғаны болды. Енді өздеріңіз үшіменен, ақылыңызбенен, біліңізбенен қазақтың атын көтеріңіз.
Сергей Рахманинов. Концерт номер 2. Переложение для хора Турум Алагозов. Партия первого рояля Дина Давлетярова. Партия второго рояля Наталья Дудукалова. Солисты Западно-Казахстанской областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиевой. Это Дина Давлетярова, первый исполнитель этого фортепианного концерта, и помощница наша Наталья, фамилию извини, забыл, тоже пианист с Уральска. Теперь два слова об этом произведении. Я больше чаще обращаюсь к музыкантам, здесь, я думаю, их много. То, что сейчас вы услышите, это фортепианное, это симфоническое произведение, написано Сергеем Рахманиным для симфонического оркестра и солирующего рояля. Концерт для фортепиано с оркестром, так и называется. Я всегда считал, что будь это оркестр, будь любой инструмент, скрипка, фортепиано, труба, домбра, у великолепных исполнителей, но все равно они никогда не выразят то, что может выразить человеческий голос. Те эмоции, то душевное наполнение, напряжение, состояние его, даже психологическое состояние, может выразить только человеческий голос. Поэтому я еще давным-давно, лет 30 с лишним назад, подумал, почему бы это произведение, она вся поется, она соткана из мелодий, не спеть хором. Поэтому я сделал транскрипцию для хора и двух солирующих роялей. Это ни в одной стране мировой музыкальной практики такого не произошло. И вот Актюбинский камерный хор вот на себя взял эту великую миссию, как можно выразить то, что исполняет на инструментах, человеческим голосом.
Галина Давлетярова, Наталья Дудукалова, маэстро Турум Алагузов. Және қазақ камералық хоры. Құрмет қошеметтеріңіз аямаңыздар. Ақтөбе облысы әкімі Асхат Берлешұлы Шахаровтың атынан ықылас гүлі. Құттықтау сөз Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Жолдас Батырхан Нұрланұлына беріледі. Ұлы Абайдың малға достың мұңы жоқ, малдан басқа деген бір сөзі бар түсінген адамға. Дүниедегі бір күйбең тірліктің қамытын шешіп тастап, осындай құдіреті күшті өнерді тамашалап, осы залдан табылған барша көрерменге шынайы алғысымызды білдіреміз. Тыңдарманы болмаса сөз жетім дейді. Көрермені болмаса күйші жетім дейді. Егер сіздер болмасаңыздар, өнерді бағалайтын шын мәндегі осындай ұлт болмаса, Тұрымдай ағамыз да осындай биікте болар ма еді деген ой келеді. Сонау осыдан 80 жыл бұрын Ақбұлақтың бойында дүниеге келіп, 15 жасында Ақтөбенің босағасын аттаған Тұрым ағамыз міне биыл 80 жасқа толды. 15 жасында Ақтөбенің музыкалық училищесіне студент болып қабылданғандан бастап, ағамыздың кіндігі Ақтөбеден ажыраған жоқ. Ақтөбеге сіңірген еңбегі де ерекше. Осы жердегі шын мәндегі өнерді бағалайтын жұртты қалыптастыруға да ағамыздың сіңірген зор еңбегі бар. Тұрым аға, осынау ел жұртыңыздың ықылас ниетін Ақтөбе облысының әкімі, өңіріміздің басшысы Асхат Берлешұлы Шахаровтың атынан шынайы ықыласымызды қабыл алыңыз. Құрмет қошеметтеріңіз аямаңыздар. Ағамыздың өз қалауы бойынша өзі құрған, іргесін қалаған қазақ камералық хорының бейнесімен келтірілген шапанды иығына жабайық. Осындай зор еңбекті бағалай отырып, өңіріміздің басшысы Тұрым ағамызды облысқа сіңірген ерекше еңбегі үшін деген төс белгімен марапаттау туралы шешім қабылдады. Жемісі деп біліңіз. Ерекше ықыластарыңызды аямаңыздар. Өңіріміз тұтас қазақ жұрты өсіп өркендей берсін. Талантты, дарынды Тұрымдай ағамыз жүз жасасын. Рахмет.
қошеметтеріңіз болсын. Знаете, рахмет. Бірақ тағы мен айтайын дегенім, тек жалғыз осы жерде мен жүрген жоқпын ғой. Қасындағы жүрген, маған көмектесіп жүрген көп осында адамдар. Мен білем, осы залдың ішінде бұрынғы ең бірінші хорға қатынасқан адамдар да бар. Бірақ қай жерде кім екенін отырғанын білмеймін. Бірақ солар болса, көтеріңізші, кім бірінші 90-шы, 91-ші жылда осы хорда өлең айтқан? Осыларға қараңыз. Спасибо вам, родные мои. И еще я хочу, чтобы поблагодарить, пользуясь возможностью, всех тех, кто мне помогли создать сегодня вот такую праздничную атмосферу. Я приглашаю всех дирижеров и пианистов, всех тех, кто участвовал в концерте. Пожалуйста. Я еще раз хочу представить, пожалуйста, не забывайте. Вот моя первая помощница, Несва Байназаровна Конурбасова. Рядом стоит в Алмате, это не то, что там одна из лучших. Это ведущий хоровой дирижер Алматы Зинаида Нахибаева. Пожалуйста. Зияда. И еще хочу, она тоже имеет отношение к казахскому камерному хору. В 90-х годах она работала вместе со мной, вернее, в 2000-х годах. Была хормейстером. И хочу представить Галымжана Берекешева, его, Галымжан Каримжанович теперь уже, он заведующий кафедрой хорового дирижирования Алматинской консерватории, профессор, но самое главное, даже не это, самое главное, все его обработки хоровые, казахских народных песен поет вся наша страна. И, конечно бы, ничего всего этого не было. Вот я здесь уже с 9 числа работаю с коллективом и хочу сказать, я не знаю, как выразить, какой теплотой и благодарность вашему директору областной филармонии, выпускнице нашего музыкального училища и нашей консерватории Дине Ниязовой. Отчество не знаю. Да. Еще хочу сказать, бывают директора разные, но вы, наверное, были свидетелями, что Дина – это великолепная пианистка. Вот. Она буквально на разрыв. На всех концертах она участвует. Так что она и специалист. Не только просто директор, она еще и специалист, знаток своего дела. И последнее, перед тем, как сейчас вот завершить этот, я приглашаю на сцену хоровые коллективы музыкального училища, музыкального колледжа и педагогического университета. Для чего? Сейчас они вам споют мое тоже произведение, но я попрошу вас, вашего разрешения, чтобы все-таки завершил этот концерт руководитель казахского камерного хора Мирбол Куспанов. Почему я это делаю? Потому что мы приходим, уходим. Но здесь работает, трудится великолепный музыкант, выросший на наших глазах. И я знаю, что вы всего любите. Он очень любит всех своих артистов. Пожелаем ему творческих успехов. И послушайте те слова Молдогалиева, которые вам споют наши певцы. Еще раз большое вам спасибо. На этом я буду теперь слушателем. Спасибо. Көп жасаңыз. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Тұрым Алагөзовтің әні «Қандай сұлу дүние». Орындайтын бірлескен аралас хор ұжымдары. Концертмейстер Дина Ниязова, дирижер Тұрым Алагөзов. Мирбол Куспанов, құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар.
Сұлулыққа жасыққа махаббатқа достыққа Қасер болды төнмесін Көкте күлсін жұлдыздар Жерде күлсін ұлдыздар Шаттық нұры сөнбесін Шаттық нұры сөнбесін Бүгінгі кеште арнайы сіздер үшін өнер көрсеткен нағыз өнер саласының үздіктері. Қазақ камералық хор ұжымының алғашқы хормейстері Несібелі Қоңырбасова. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, композитор, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, дирижерлер кафедрасының меңгерушісі Ғалымжан Берекешев. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің Алатау жастар хорының жетекшісі Зияда Накебаева. Ғарифолла Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан филармониясының концертмейстерлері Дина Давлетьярова және Наталья Дудукалова. Және Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Дина Ниязова. Ғайса Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының Қазақ камералық хоры. Көркемдік жетекшісі және дирижері Мирбол Коспанов. Хормейстерлері Лейла Кущанова, Мади Абишев. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің кәсіби шығармашылық факультетінің музыка және хореография кафедрасының студенттік аралас хор ұжымы. Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің студенттік аралас хор ұжымы. Жетекшісі Шынар Ожабаева. Ақтөбе жоғарғы гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөлімінің студенттік аралас хор ұжымдары. Жетекшілері Дина Уракова, Гүлнұр Құламанова. Ерекше қошеметтеріңіз болсын. Сонымен қатар бүгінгі кештің иесі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының композиторлар одағының мүшесі, Қазақ камералық хор ұжымының іргетасын қалаушысы, алғашқы көркемдік жетекшісі және дирижері Тұрым Алагөзов. Бүгінгі кеш сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Осымен біздің кешіміз өз мәресіне жетті. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.